Godmorgen, folkens. Vi er nu vågne her i Shirishi ved vores Ryukon. Vi har faktisk været vågne i godt en halv time nu. Vi skulle lige have noget morgenmad. Og NP, fik vi nok morgenmad? Ja, næsten for meget, for at være ærlig. Jeg ved ikke, hvad fanden vi kan nå at spise det for en time. Vi spurgte, altså, ligger du, som egentlig er vores, det er varmt kommet med morgenmaden. Og hvor lang tid det normalt tager for sådan en fast familie at spise det her. Altså, ja, det er jo en time. Og det er utroligt, og alt for meget mad. Altså, jeg fik lige sat mig ned her, eller lagt mig ned her, lige for godt 10 minutter siden, og der kunne jeg mærke kroppen mig lidt. Ja, du vil spise lidt for meget. Du vil gerne af med lidt af det. No. It's day, it's good food. Men, jeg er glad for, at det ikke er den behandling, vi skal have hver morgen. Fordi stakkelig som den er, så er det bare for meget mad for os lige fedt til. Hello, good people. I am making a quick update here from the train. I'm trying to keep this short because it's rude talking in trains. We almost just missed our train because the Shinkansen system here is only to reserve a seat, and then you also need a fare ticket. I forgot to buy the fare ticket, so we had like 2 minutes to get onto the train after some help from a very helpful train officer. But we're pretty sweaty now. Vlog update. Wow, this is gonna be so shaky. How are we doing? Pretty alright. The train ride was actually pretty comfortable. Very pleasant. Very pleasant. No earthquakes. That as well, big improvement on that front. We landed in